Di dewra karantinayê de em lê hay bûn ku ji xwe berê tu cih û war û qad debû ku dersên Kurdnasiyê li ser ziman û wêje û dîrok û civak û psîkolojî û felsefê û metodolojiya zanistî hebe, lê her wiha vê karantinayê rewşeke wiha ava kir ku kesên ku derfetên piçûk peyda dikirin jî jê bêpar bimînin. Lewma me biryar da ku par em zanîngeha Kurdî ya online ava bikin. 16 mamosteyên akademisyen, spor, lêkolîner yên Kurd û biyanî ku di qala Kurdnasiyê de dixebitin pişta xwe dan hevdûn. Nêzî pêsed kes beşdarî semînera bû. 110 semîner hatin dayîn. Axir pirtûkavê jî hate çapkirin. Lewma îsa me biryar da ku em zanîngeha Kurdî ya online dîsa pêk bînin. Zanîngeha Kurdî ya online ji bo hemû Kurdan e. Bi Kurdî ye li xêra Kurdan e. زانینگاه کردی یا آنلاین به برپرسیتی دکتر ابراهیم سیدو ایدوغان و گلک ماموستا سپور و شارزایندن. ما 24 با اوایکی زندی. او برنامه به پروگرام زوم، یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام با اوای زندی تین پیشکش کردن. semînereke cudayê ji ber ku weke ku me berê soz dabû îroj roja pêşkeşiya lêkolînan e. Hevalê me yên ku lêkolînê xwe amade kirine dê ji îro çûn de lêkolînê xwe pêşkêş bikin lê herçend min bank şandibû ser komê jî ji bo îroj tenê du hevalan navê xwe dan nivîsandin. Gule Hesen û Dilbîn Sorgul hevala me ya Amedê gulê jî ji Rojava dê îroj xebatê xwe pêşkêş bikin em ê lêkolînê wan godar bikin û em ê bi hev re binirxînin. Hevalê me yên ku li vê derê ne ew jî dikarin tev li münaqeşeyan bibin piştî ku pêşkêşî xelas bû ew ê bikarin fikrê xwe bibêjin û rexne û pêşniyarê xwe bikin da ku bi tûre ew xebat baştir bên amade kirin. Îja ez pêvajoya avakirina vê xebatê ji we re bibêjim bi Kurdî ji bo ku hûn bizan bê em çawa dixebitin. Niha piştî ku we nêzî 6 mehan li lêkolînan godar kir hûn beşdarî semîneran bûn we dît bê metodolojiya zanistî çawa ye
ودیت به ام چاوا دخبتن لکولنان ام چاوا لکولنان دکن و ام چه جوان لکولنان هیوی دکن به تایبەتی دەرسین متۆدۆلۆژیە ده me rêw rêbazên lêkolîn akademîk nîşan dabûn û her wiha bi dû re 22 mamosteyan yekûyek û xebat û lêkolînên xwe pêşkêş wekir we bala xwe dewam bê ew jî çawa pêşkêş dikin ku ew ji li gorî metodolojiyê ye aynî li gorî rêw rêbazên ku min pêşkêş wekir bûn ew ji li gorî wan diçûn yanî têra xwe nimûne li ber destê we hebû îja ji niha çûn de semînerê me xelas bûne lê beşdarên ku tev li van xebatan bûne dê mijarên xwe pêşkêş bikin metoda ku em rê vedibin ev e tê hevalê me dê werin lêkolîna xwe pêşkêş bikin ji me re bibêjin bê çawa dixebitin ji me re bibêjin bê çi bi dest xistine û em ê jî pêşniyarê xwe û rexneyê xwe li wan bikirin em ê münaqeşeyê ser babeta wan bikin belkî tiştên ku em jî ji wan re bibêjin heye ku kêrî wan were belkî pirsên ku em ê ji wan bikin ew jî bi kêrî wan were ku bêtir ser bixebitin hin rêyên ku oryantasyonên ku em ê bidin lêkolîna wan hene mesela bibêjin ev ne girîng e berê ser xebatê ye tu bêtir ser vê bixebite baş be em ê wek rêvebirê lêkolînan alîkarî wan bikin lê hemû hevalên me yê ku vê derê amade ne ew jî mafê wan heye ku bi fikir û nirxandinê xwe ve tev li pêşxistina wê lêkolînê bibin yanî dibe komxebata li ser lêkolîna ku hevalek ji nava me dê pêşkêş bike ew fikrên ku em ê vê derê nirxandin û fikir û pêşniyarên ku em ê vê derê tev li xebata hevalan bikin dê bi kêrî wan were armanca me ne ew ku em kêmaniyê wan ya başî wan bêjin armanca me ew ku em bikin ku ew xebat bi awayekî firtir were bi encam kirin piştî ku bi awayekî derkî nîqaşa wê hate kirin hevalên me dê biçin îdîlcem xwe ew ê guh bidin wan rexne û nirxandin û pêşniyarên ku wan hatine kirin û ew ê hewl bidin gotarekê ji me re binivîsînin yanî vê xebata ku lêkolîna ku babeta ku li vir hate pêşkêş kirin dê êdî weke gotar binivîsînin û bigihînin berdestê me em ê ji wan gotaran pêşkêşî civata mamosteyan bikin hûn zanin lijneyeke me ya zanistî heye û mamosteyên ku tev li zanîngeha Kurdiya online bûn divê lijneyê de ne em ê pêşkêş civata mamosteyan bikin heger civata mamosteyan jî qebûl kir û ji me re got ku ev xebat li gorî wan baş e hingê em dê wê lêkolîna ku hatiye pêşkêşkirin û ji nirxandinan îstîfade kiriye û axir hatiye weke gotar jî gihîştiye berdestê me em dê wê xebatê hilbijêrin û di pirtûka kurdolojiyê de çap bikin weke ku par jî me wiha kir par ez bawerim ji nava çend xebat hatibûn ji nava çil û pêş xebatên ku gihîştûn berdestê me ez dibêjim qey me 6 ji wan hilbijartin û teva xebatên mamosteyan ku münaqeşe jî hatin ser hatin kirin û tev li pirtûkê bûn dibêjim qey me derdora 15-16 xebatan bi hev re weke pirtûka kurdolojiyê çap kir îsal jî xebatên ku lêkolînên ku hatine hilbijartin em dê wan jî tev li pirtûka kurdolojiyê ya salane bikin û paşê derdora serê salê yanî berî Newrozê em ê bigihînin berdestê civaka Kurdî îja niha heger amade bin ez ê dorê bidim Gulê birayê ez bawerim ava birayê Gulê ez tê jî weke hevrêvebir bi nav dikim ji bo ku tu bikarî tiştê xwe jî parve bikî tiştê ku te amade kirine vê derê parve bikî kerem bike tu bi xêr hatî Gulê Gulê bi ku de çû qut bû nal bire Gulê tu karî mikrofona xwe vekî dilbîn ez te jî weke hevrêvebir destnîşan dikim ji bo ku tu jî bikarî tev lê xebatê bibî Gulê amade be hawa Gulê hat ji ber ku Gulê ji Rojavayê cem wan înternet ne gelekî baş e kerem ke Gulê Bara mamosteyan çawane ser çava ser sera tu çavayî başî sağ spas mamosteya bipûrin ji xwe înternêt hîn wek xwe carnan kêm dibe carnan baş e ji bo wê Gulê heger tu bixwazî heger te tiştên amade kiribin ku tu dixwazî serekiran nîşan bidî tu wan ji min re bişîne ez li vê derê wan parve bikim da ku herkes bikare bişopîne ji ber ku ez bawerim gava ku tu vîdeoyê bikar neyînî tenê deng bikarbînî
گریدارات یا اینترنتی دی باشتر ببر اگر تو بخوازی تشتین که تا آماده کردن هبین جمره بشینه از وان ویدر نشان بدم و دبر خباتات تر پیش بخم تو تنه هم دنگه تا ببیسی تو چه واده بیجی جبر که خطات یا اینترنتی نخورده از وها پیش نیارد گریدانا گلی نباشه اینکه گلی حتی که تو آماده بازی دوره بدیم حوالات دلبین بلا او پیشکش بکه حتی که دولت چی پیش بر که اینترنت نباشه گلی دنگه میته از نظام دنگه گلی نایمه دلبین کرم که تو کاری دست پی بکنگی جبو که دمام زیدنه چه پاشه امی یا گلی پیشکش بکی فرمو گلی بوا حمیان سلاف و شباش سر چاواز سر همه دورات کرم بکن اوکی سویدارم دنگه من باشتی بله تمام من زیده آماده هیم خود نکردن مخابن هایم جیه بولی اف سی چار روژه جبر تندرستیا باوی من هنکی گیجویج یعنی اف 6 ساعت از آجودکاری باوی خوشی دکم انشاءالله تشتکری باش ترخینم والیک و در بس حالتی یک من حب جی دیز دی بورنا خوشی هفت خازم اف چند مه اولتر از سر میتولوژیا کردی خبت من خباتك سر ماريزي هاكر و زانینگه ها مشال پاسلانه من پیشکشی ویجی کر به سمپوزیومه که ناو نتوی پیشره بالام زیده تر سر میتولوژیا کردی چه بو و از برهفدانا مجار میتولوژیا کردی یا ناو نتوی دکم یعنی مثلا من گاوا کو سر ماريزي ها خبات کرده بو جعالی تایبتی ماريزي ها این ناو نتوی وک مارین میتولوژین جهانی ده هنه من او دان برهف ویکا او خباتا کو ازش بو وجی پیشکش بکم لسر پیروکان من تشتک فکر کرد از ایماجا پیروکان ده افسانه جهانیین جازویان ده پیشکشی و بکم من خباتک کر خوندنی من همه از کان بیجم که قدیان لی نویسا من تواهی نقدیا از چارچوبه خباته خو پیشکش بره بیجم یعنی از پیناسته یا جازو و پیروکان دست بید کم و حیات هایبتین وان و ده حریما سرحدی ده از ویمینا که سینوردار دکم یعنی از تنیج بوس حریما سرحدی لسر پیروک یعنی جی واریاسیونک دن هیا بتایبتی جه آگری و پانوس و بازی ده بیجن میرمان از سروان تشنا بیجن پشرا هنگی بربوانی و دچه موتیفا پیرا مروف خور داد که و تواهی جوان هم یارد بیجن پیرا بوک و خو اف پیرا بوک وک سیبره که اف جنا بوک سرناف بنوی سرناوی دانن امکانش بو دست پیکا سردما جازویان دیروکن ناوره داویه 3 سالا 15 و سری 3 سالا 19 هن نیشان بدن دوی ناوبری دست یعنی وی 3 سالان ده اف بویرین جازویان قومینه و وی ناو یعنی دوی ناوبری ده وی دیروکی ده 5000 زیده تر جنوک پیربوک هاتنه جزا کرن و با اوای شوتاندنی هاتنه کشتن. به پیشگیری دیر و پاپازان اف روتال بگل امپری لی آوروپای وک نیچی را جازویان بلاو بیه و تایبتی جی وک جهه کی کفشه لآلمانیا زیده تر داد که و پیش بریمه با اپسیون جور بجور لسر هن کومان و انسان اف بیار پیک هاتنه یعنی یعنی دماغو مروف خواندنی خو پیشتر دخه دبینه کو لسر هن کومان تایبتی او زور دستی هیا هنگی از هنکی دیجی بحثی بکم و ازی بکم وی مجاری جی تشتا هری عجیب جی اوش خو لجهانی بویار جازوتی به آواین جهی داد که هم بریم او به هفاریه که بنگهین هن واریانت لحرما سرحدی جی وصا بلاف دبه مثلا تایبتین جازوین اوروپا و جنین وکو جازو هاتنه شوتاندن تایبتین وان
û taybetiyên ku çîrokê wan de derbas dibin mirov dema ku bi çîrokên pîrebokan re dide ber hev piranî ji aliyê erênîva gelek dişibin hev xebata me jî ji xwe ser hevparî û cudahiyên vacaziyên Ewropayê û du arketîpên li herêma Serhedê wek pîrobûk û meyreman derdikevin hemberî me em ê li ser va her du tiştan bisekinin. Berî ewil li ser peyva cazûtiyê an jî sehrê mirov bisekine magî ji aliyê rihên xwe ve yani magic wek peyvekî farsî derdikeve hemberî me û ev peyva cazûtî jî ji Almanya kevin ez binêrim min li vir nîşe girtibû wek hekse derdikeve hemberî me yani cazû wek hekse ji Almanya kevin magic yani sêr ji farsî yani rehên xwe ev peyv rehên xwe ji va zimanan digirin û bi taybetî ji aliyê kesên zana û rahîban ve tên bikaranîn cara pêşîn yani hem sêr hem ev cazû ev peyv ji latînî wek magus derbasî îngilîzî dibe û maneyê wan jî beramberî Kurdî sêhr e ji xwe wateya xwe ya ferhengî jî sêr rewşa ku tiştên derasayî derdixîne holê ye dema ku mirov di xwezayê de nikare bi hin tiştan re serê derî derxîne serî li va tiştan de yani serî li sehrê dide serê cazûtiyê de berî ewil kesên taybetî jî jin yani erê mêr jî nav van kesan de hene lê bi taybetî jin xwe derdixin pêş di vê qadê de yani sêrkirinê de cazûtiyê de yan jî derdkevin zêdetir derkevin pêş û cara yekem ev kes wek feylosof tên bikaranî û binavkirin piştî ku civak zêdetir dibin tesîra dêrê de dimîne û hin sedemên taybet jî hene ku yek ji van dema ku ev jinên zana û em wek feylosof gava ewil binav dikin bî dimînin û zêdetir mal û milkê wan bêxwedî yani bêmêr dimînin gava ku ev erk ser wan kêm dibe ev kes zêdetir wek cazûtiyên bikaranîn û sedemek jî ev e ku van jinên dewlemend û tenê wek cazû binav dikin û dikujin ji xwe wek tê zanîn ku ev cazû dema tên kuştin ji ber ku civakê yani ew kesên ku cazûyan kuştine ji ber ku civakê ji tiştekî xerab xilas dikin ji malên wan tiştek para wan jî dikeve yani ji bo aboriya xwe be jî gelek kesan dikujin taybetî jî ev jinin ji xwe ku ev nebûna erkêya bi wan re zêdetir hêstan dike yani pêvajoya kuştinê û pêvajoya cazûtiya wan îcar di nav rewşê de piranî li Ewropa sêhra reş yani sêhra bi zirar derdikeve hemberî me ku bikarbin bi rehetî van jinan bikarbin bikujin lê dema ku em vedigerin aliyê mîtolojiyên Kurda zêdetir sêhra bi fayde derdikeve hemberî me mesela erê pîra mirov xur mirov dikare wek cazûya Hansel Gretel bibîne ew jî zarokan digire dixwe û heta mesela çîrokan de gelek çîrok min vê qadê de berhev kirin û motîfa wek çîrokê de ku tu ya ji bo zarokan dibêjin ku tu aqil nesekînî yan jî ranezê yan jî nizanim wisa bikî wisa bikî û wiha dengê pîra mirov xur tê ha mesela zêdetir dengê bayê ku dixe givegiv wêga tiştekî xeternak û tirsnak derdixin holê û dibêjin pîra mirov xur îcar ev tişt wek çîroka Hansel û Gretelê de heman tişt çîrokê me de jî tê xuyan lê zêdetir sêhra bê zirar û cazûyên wek meyreman derdikevin hemberî me yani bi taybetî jî wek min gotî aliyê agirî panoz û milazgir wan dere da motîfa meyremanê derdikeve hemberî me ku ev jî
سری سر سالا درکتنا جازویان ده وک فیلسوف کو جدین پیناسه کرن ev meyreman jî heman motif e. Bêzrar e, destê wan bi bereket e, heta însan wan bi derziyekî piçûcik ku îşlikê wan yan jî faykê wan vedike ku bi xwe ve bidin girêdan. Piştî bi xwe ve didin girêdan nav malê de ev meyreman bereketê zêdetir tînin û hezûrê zêdetir tînin, bêtifaqî radkin yani ew sêhrek bi wa re tê. Tiştekî cudatir nakin. Ji aliyê wanê alê elbaqê min çîrokek pîrevok berhev kiribû, kesek ji min re tiştekî wiha gotibû, bavê kalkê wî texmîn dikim, tiştekî wisa jinek dibîne ku nav avê derdikeve porê wê dirêj û li hev aliyayê wek kebûl û rengê porê wê qîç, divê derdikeve ji nav avê porê xwe pêşî şil dike dişû û pişt re şeh dike, divê hingî xweşik e lê divê ez dizanim ku ew pîra mirov xwe re ev pîrevokek e ji ber wê ez nikarim nêzîkê wê bibim. Cerdema ku vedigerin alî Awropa û xweşikiya pîrevokan em dinêrin, dibînin ku mesela ji bo pîrevokan dibêjin yani caziyan dibêjin ew kes bi xweşikiyê û bi yani xweşikiya xwe ya zayendê mêran ji rê derdixin. Heta ser vê yekê dêr û papaz zêdetir servan fermandariyê derdixin ku dibêjin ev exlaqa ciwakê xirab dike û ev li ser mêran tiştekî nênî derdixe ji ber vê kuştina wan zêdetir heqe. Heta ji bo îmaja caziyan dibêjin mesela pişt hot dikin, poz dirêjin û qirêjin filan lê aliyekî din yani erê ev motif jî heye lê aliyekî din motifa cazûtiyê ku ji alî fîzîkî ve gelek xweşik û ji ber xweşikiya xwe rêderxistina mêran taybetî ev jî derdikeve hemberî min. Çend nîşeyê min mesela dibêjin ev kesên yani ev caziyên xweşik bi şeytan re karekî hevpar dikin, ji ber vê karê hevpariyê jî ev karê şeytan nav civakê de belav dikin. Ji bo vê kuştina wan zêdetir heqe. û her wiha hem zirarê didin civakê hem zirarê didin kesan. Ya dî jî mesela meyreman fîgürek her çi qas xweşik be jî yani ji aliyê exlaqî û nav civakê de her çi qas wek caziyek bêzirar û bifayde tê pênasekirin jî meyreman tenê digirî. Qet mesela axaftin devê meyremanê dernakeve yani xeberdan tu nebêre. Îcar çîrokekî Awropî de ew jî wek wan behsa heft xweşkan dike ku li ser wan sêhrek mezin hatiye kirin û ji wan heft xweşkan şeş heb dibin tey, yek ji wan dibe hevjîna sultanê wê deverê. Ji bo ku ev sêhra nebaş û reş ser xweşikê xwe rake, ew kesa ku dibe jina padîşahê wê deverê sonda xebernedanê dixwe. Piştî heft salan dikare sonda xwe xirab bike û derdê xwe zêdetir bikar bibêje û neheqiyên ku ser wê hatine kirin yekûyek û bêje û wan bikar be bide ceza kirin. Mesela meyremanê de ji heman fîgür yani her du jî wek cazû tên pênase kirin û her du çîrok jî çîrokên mîtolojîk û yên cazûtiyê ne her duyan de jî fîgür heman tiştî dikin. Sonda xebernedanê û karên baş dikin û li gel vê yekî dîsa jî di destê erkê û mêranî de girtîne û bi tiştên wan yani taybetiyên wanên baş îstifade dikin. Piştî vê li vir min nîşeyên din jî girtibûn biborin divê ez lê binêrim.
يعني تشتا جهاف جدا جيا زيدتر جهاف جدا جي اف كو مثلا د اوروبا دا اف كس براحتي هساني تين كشتن لي الي ميثولوجيا كرمانجه دمر كدنيره كشتن تنيا يعني هر شقاص جازو هبنجي بيرابوك هبنجي يعني هم سهرا رش بكنجي هم سهرا سبي بكنجي يعني هر دو موتيف شدات كevin هم بريمه ده هر دو ياندجي كشتن تنيا هر دو ياندجي قبولك هيا وهر دو جي جبو تشتكي تيم بكارانين دي ساج يعني دستم روان آزاد نين مخابل دلبين 5 دقيقة معها از 5 دقيقة إذا dedim تجبو تقرب خلاص بك tamam ازي تاني كان هافوكا بيجم كرمك تمام دفرده يعني وك من شوا د برهفدانا خباطا خويا مارده دي جلك هفبارين جيروكين ميثولوجيك ان كردي و ان نافنتوي جلك زيدنا هم هفباريون هم جداهيوان لمنو نكاره مثلا جبو هر جيروكين ميثولوجيك بيجا كو سديسد وك هفن لي اف هفباري و اف جداهي حلبت يعني عالقه دا خدا او هريمه خدا جبوكو اف چیروک ببن ناونتوی نه پرسکریکه و نه جی آستنگه زیدتر کو خاندن سر بکرنجی مروف براحتی حسانیت کاره ببینه کو اف موتیفین باش نباش میرمان پیروبوک و مروف خور همان تشتی جازوتیا اوروپی و چیروکین وان میتولوژی وان را یک دچه همان فیگور تنه ناوی وان جهر جدا دناو میتولوژی و چیروکین کردی ده جیمرو کاره به حسانی پیدا بکه و از سرواتش تخبتیم از این خبات خوش خود بهتر بکم و مش خود نویسا خوش نقدان بیه گلک سپاس کمش بو گفتاری آوه خلاص كر دلبين هري خلاص كر اري بقولش بكد ناغير الدريه مكت من هبوكات داوي النبي من سپاس گلک سپاس ساعتا خوش نام نوتی خو کرد از وام طرف پار بکم تمام طبی پیشی از دخوازم حواله مجی نوتی خو بگیرن و پاشی هم گشتی سر بپیرن حواله که دخوازن نوات تشتکی سر و خباتا حواله دلبین ببیجن کارن جنوها و دست خوراکن یا جنویسکی فکر و پیشنیاری خو ببیجن که هم کارن سر بپیرن از 5 ثانیه dedim ki karı bipeyvin. Yani vega bipeyvin ya jî heta dawiya em nêxwe kerkim falan. Civata me wiha ji ber ku parjî me çê dikir bêtir li bende bûn ku pêşî ez bipeyvîn ji bo ku tişmên bîrewan ew ji cesaretê bistîn bipeyvin. Min parjî pêşkêşî kiribû mamoste. Erê ji ber wê ez dixwazim pêşî dorê bidim hevaran ji bo ku ew ji me re bibêje kavê tiştên ku di ber vê xebata te re gelo fikrên ku buwan re çêbûn çi ne ew jî karibin parve bikin. Lê ez bawerim wê newêribin ji ber ez ê pêşî ji te re bibêjim. Hevalên din yê ku dixwazin fikrê xwe bêjin niha ve karin destê xurakin jê paşî dorê bidim wan. Niha her tiştî dilbîn gelek spas saeta te xweş yani xebateke pirhêle çima ji ber ku yek em ji bîr nekin ku ev babeta pîrabokan ya cinan ya cazuyan falan ku Türkîce re dibêjin cadî gelek kes belkî navê wê yê Kurdî ku ferenga de weke cazû tê nivîsandin nizanibin babeteke berfireh heye çima ji ber ku civata me de wateyek din heye li Ewropayê wateyek din heye li mîtolojiya kem de wateyek din heye heta di qirna navîn de heta sed sala 16-17 jî dabûn pê kuştina wan hîn jî weke bûêj di zimanên Ewropî weke îngilîzî Fransî heye dibêje nêçîra cazuya. Mesela gava ku li Amerîkayê dabûn pê komûnîsta ji wê re jî digotin nêçîra cazuyan. Yani gava ku tu bixwazî civateke marjinalîze bikî jê re dibêjin nêçîra cazuyan weke bûêj jî ketiye zimên. Koka vê peyvê ez dixwazim bi bîra te ve bixim tabî bi vê nevê tu lê rast hatî lê biya min
ji bo ku tu dest bi xebatê bikî pêşî tu termînolojiya xwe deynî dê gelekî bikêr were ku tu nîşan bidî bê cazûk peyveke çawa ye ji ku hatiye milvê derê çend not girtin mesela bi Pehlewî û partî ku gelek zimanî Îranî ji wan îstîfade kirine ji wan re digotin cadûk bi avestî jê re dibêjin yatû her wiha bi sanskritî ku kokawê û zimanên Îranî gelek ji aliyê peyvan ve gelek têkiliya wan hatine danîn Michael vê derê bûya dêkarî bûya gelekî alî me bikiriya dîwarî de bi sanskritî jî em dibînin ku peyva ku ew bikartînin û peyva ku avestî bikartîne eynî peyve jê re dibêje yatû ev peyv bi dû re di zimanê Pehlewî partî de dibe ew yatû bûye cadûk û weke cadı û cadû ketiye Farisiya navîn û Farisiya modern de jî bi eynî awayî hatiye bikaranîn û paşê cûra derbasî Tirkî û zimanên din bûye. Lê weke te balkişand ser di mîtolojiya Almanî ya kevn de xwe ew mîtolojiya German em jî dibêjin mîtolojiya Cermen bûye sebeb ku peyvên wê bi İngilîzî jî çê bibin. Peyva İngilîzî kokawê xwe ji Almanî tê. Lê vira de gava ku te pêşkeş kir tiştekî balam kişand yani min berê ev peyvzanî bû lê belê min têkiliya wê baş zef nedikir. Gava ku te behs kir hat bîra min ku têkiliya ew tişta ku jê re dibêjin sîren keçên deryayî ku ji wan re dibêjin ku derdiketin pêşiya keştiyan û deryayî ji rêve derdixistin hişiya wan ji serê wan dibirin ew mîtolojiyeke kevne li gorî min di behsa li ser cazû û cin û pîrhevokan de tev li heviyek heye. Ew neşketê ew di têgihiştina wê ya dîrokî de tê. Carna ew weke cazû qebûlkirine ku sihra çêdikin. Carna ew weke pîrhevokan qebûlkirine ku mirov ji wan bitirse êvaran derdikin pêşiya mirov ya jî di behra û deryayan de derdikin pêşiya mirov mirov ji rê derdixin hişê mirov serê mirov dibin û carna jî weke cina derketine pêşiya mirov weke cîhaneke paralel e ku weke di bawermendiyê de jî behsa wê tê kirin divir de weke tevliheviyek di navbêra cin û pîrhebok û cadû yani sîhirbaz û sîrenên nava deryayan de heye. Li gorî min di destpêka xebata xwe de tu balê bikişînî ser vê tevliheviyê û piçekî ji me re rave bikî bê çawa ye ew ê bêtir bikêrî me were ji bo ku em meseleyê de serwext bibin. Ev yek. Ya duyem te têkiliya di navbêrayan ji bo wateya cazû pîrhebokan li cem Kurdan û Rojhilata Navîn û Ewropayan te têkiliya wê baş danî. Bijî lê li gorî min tu wê piştekî pişta xwe bispêrî korpûsekê dê baştir be. Yani mesela tu bêjî di filan çîrokê de wiha tê gotin. Di filan çîrokê de wiha tê gotin mesela cem birayên girîn çîrokek heye wiha tê gotin. Vî awayî tu karî vî damberhevekê bikî ji bo kesê ku li xebata te godar dikin ya ji sivê gotara te bixwînin dê li cem wan jî watedartir be. Dê maneya wê ji xurtir be bêje ha dilbîn rast e gihîştî encaman lê vaya encamê xwe jî bi argument nîşanî me dide bi delîl nîşanî me dide ji bo qanekirinê baştir e. Elbet ez dizanim ku ji bo ku tu bigêjî vê fikrê ji xwe te pişta xwe spartiye çîrok û metelokan û tu vê ji me re dibêjî. Lê ya ku em dixwazin tu wan çîrok û metelokan jî nîşanî me bidî ji bo ku em baş bizanin bê te ev agahî ji ku an. Rêna min ew tev de nîşe girtine ew min hemû yani qeydê xwe tekst çî kirtine caz ji ber rewşa ku min plan nekir bav sê çar rojin roma biçek ew wisa bû. Feq nîne na ev tenê pêşniyarin yani heger te kiribe pir baş e Na min teva kiriye. biraz bala te debe ji bo ku gava tu bikî gotar ji bo ku gotara te astayê baş be kesekî zanist gava gotara te bixwîne dê vê hêviyê ji te bike. Xwe bariya min te heye zanim ku tu hayê te ji wan metodan heye lê tu dî li Tirkiye piçekî zêde guh nadin van detayan ji ber wê min xwest ez bala te bikişîm ser gelekî giring e mesela korpûsê pir balkêşek ku tu cudahiya navbêra cin û cazû û pîrhebokan de deyne û korpûsa xwe me eşkere bike heta tu çi qasî delîlan ji korpûsa xwe bînî ew qasî jî em ê kevxweş bibin em ê bêtir qane bibin bi encamê lêkolîna te. İja hevalên din ku yani tiştek ez karim ser xebata te bêjim ew lê tiştekî dîce bêjim xebata te pir zelal e. Ez bê weke xaleke erênî dibînim ev zelalî pir baş e tenê wan delîlan jî tu nîşanî me bidî ji bo ku astawiya zanistî baştir be û ez hevala xwe re bêjim tu li min nekirî gava ku tu civatekê de xebatekê pêşkêş dike ev ji ber ku em navxwe de ne ez li civatên derve ew ê ji te re nebêjin.
يعني خودش شفا بك باويت انا خوش ته پیام جمره نویسان دوش خو هیوی دکم زور حد ببه لی چو خواست کلو درده ته هبرجی چو خواست پرس گرکت جیانی هبرجی دجواته كزانستي تونو كار بيجي ولا تكري عربيه متقياش بري ازنا نعم خو بخونه ملوما كار بوغوتا يعني تشتغل هذا اجي نكارم بيجم شخو بري اجي بالنيف كان نيف حنك هذا بيجم تاني امشتهي فيك كنت خبط اخذ بيشكش كنت اماده بي نا اماده بي او كسكيدن جواته كدن مثلا بيجن قبطو بيجي جواته كلي كولينير نابنتوي بيجن ابحث تشتكى ادي راستنا جمره اللي كولينير مهمه تاني جبركو ام وكم مالباتي الجواتا خدنرن جبروي ازبي درفتي خود دبينم كو جهوالا خورا بيجم جو هاي تجي هذا باش هوالا اجا اجا هوالا عندنا اگر بخوازن تشتكي بيجن كارب بيجن لي ازبار نويرن بيجن الجواتا مدى بي ببرايا هركس نوير جبروي از لهيفي ما كنت نوا هيفا كده تو كو طرف آماده بكي وجمرة بشتري بس بيشكشي ما مستندم باش هوالا ان شاء الله لازم اوصل قديمه تمام جالك سباس مالتا اسباس كما مستشفى تيما بنا خوش ابي من سرسرم اجا هاجر گلی جورجاوات تبليدي به هاجر كاربه آماده بنها فرمو گلی تو خیراتی هیوی دکم کو ام كاربه سپاس مامۆستا نشخانێت کێمە ئەز نکارم سەر کۆمپیوتەر بەکەم من پۆینتێک ئامادەکرێزین هەشترە سەر تایبەت بشینم تو بشینە ئەزێرە سەرچاوە بەێ وایە هات هاتەقاکی بەێ مامۆستا ژخوا دەنگێ من تێ مامۆستا و لە باشە دەنگێتت حتا گاوا کو تەلێ نەبی کو نەتاتە نەباشە تو دکاری ڤیدۆیەشی بگری یانی ئەو دەستورەتە هەیە تمام مامۆستا ئەزێل گۆری باشە سەرەناو ئەس پێشی پارڤە بکەم چوبک ئەجل گۆری تاقی بکەم و سەرەناوێ لێکۆلینا me têrkera daçekî di çend mînakan de ye em herin rûpela duyan ji xwe ji ber ku mijar li ser bêtirî xwe daçek û wekî daçekiyê jî me destpêkê pêşgotinê de behsa daçeka kiriye daçek beşek ji cûreyên axaftinê ne bi tena serê xwe ramaneke bingehîn nadin çend cûreyên daçekan hene ew jî li ser hin ev xebat jî li ser hin daçekan hate ew daçê xwarûne pêş daçek paş daçek û terma ku vê dawiyê ji bo em bêjin daçekên duhêmanî bazne daçek bêhtirî xwe belav bûye ji bo vê xebatê jî me têgîna bazne daçek bijartiye ji ber ku ew ê tim di rojeva me de be ji xwe mijar ne li ser daçekan bixweye lê li ser têrkera daçekî û bi taybetiya ku dikeve di navbera di nav bazne daçekê de yanî têrkera daçekî têrkerin hene tenê bi pêş daçeka re tên lê mijara me pêş daçek û paş daçek û çi di navbera we de hatî û wekî têrkera daçekî çawa di nava va mînakên ku me bijartî çawa di nav wa mînaka de tên xuya kirin ji bo avakirina xebatê jî hin mînak hatin bijartin ew mînak jî lêkerên kişandî di nav xwe de digirin mînakek jî melvirda ye bi rastî ez gelekî şabûm û di rûyê nalbendê ku bi xemgînî xeber dabû qantiran ku dîsa wan nal bike de tebessûm bûm dost 2015 rûpela şêst û yek romana Mîrname ev mînakahan û gelek mînakên vî awayî jî bûn sedem ku em vê lêkolînê ava bikin ji xwe sedemên me di du ne sedema pêşî têrkera daçekî ne hêmaneke bingehîn ya havokê ye alîkar e hem têrker hem bireser hêmanên alîkar in li gor rêzimana samîtan lê di mînakên bijartî de lêkerên kişandî ciyê xwe di nav têrkera daçekî de digirin lê di rêzimana kurmancî de lêker bi serê xwe dibe pêveber her wekî ji bo pêveberê pêwîstî bi lêkereke kişandî heye pêveber dibe ku ji lêkereke tenê pêk hatibe samîtan tan 2015 rûpela 334 lê di mînakên navborî de ev qaîde têk çûye ev yek ji sedemên vê xebata me ne di du qalibên vî awayî di nav kurmancî de bikar tê ev jî sedema duyana ku ev xebat hat avakirin
برسن ما دفي خباتي دا و داوية ديج خوا يعني انجامان هاتي خويا کرن جبو پرسا سه پرسات نگرن پرسا یکی تیرکرا دا چکی دکاره لیکرین کشان دیدنا و خود بگرن پرسا دویان هکا تیرکرا دا چکی لیکر دنا خود بگره وکی تیرکر دنا و هاوکا تمام بوی دا دیرو شاوی چه با سه تیرکرا بپی وبر دکاره جوی جهف بی و قطاندن آنگو فرما کدن جهوو کره بی چه کرن اف جی پرسامه سیانه آرمانج آرمانج زلال کرنا تیرکرین دا چکی دمیناکن دست نشان کری دا روشا میناکن دست نشان کری و باندورا وان لسر قالبی هاوکا کرمانجی نهاجی قدا لکولینه اف خبات لسر چار برهم زمانی و درومانن هاتیه کرن برهم زمانی و سدما بجارتنا خبا يعني سدما بجارتنا برهم من شاشي نویسی خبات پیوسته برهم البرهات بنویسی جخوا چار برهمن سرورت اورنك هفوكسازيا كرمانجي اف خبات جبر كل سر هفوكسازيا كرمانجي وبحثا كومان داچكي كيريا الشيخ موسى اصلا سدما بجارتنا خبات تاوي جبر كو اف برهم لسر كولينا اوابيه تيجينا تيركرا داچكي جي هاتي بكاراني سامیتان جبر کو چاکانی هری بربلاوه و دقادا فیرکرنی ده خودی باندورا و حسین محمد جبر کو خبات کتایبت لسر دا چکان کریا هر وها دو رومان جهات نبجارتن جان دوست جبر کو هن میناک تی ده پیدا بون کو خبات عمل سروان هات آوا کرن میناک جسد روپلین دسپیکی تانی هاتن بجارتن ما خبات اخوا جسد روپلین پیشین وی رومانی و رومان کدن ده سینور کریا رومان حسين كمال كو بريا چند مهان ناو شانين واردوزي دركت جبر كو خباتا مال سر چند ميناكن في برهمي هات آوا کرن ميناك جي ديسا همان روشا ميرنامه ميناك جي صدرو پلين ده سبيكي تاني هاتن بجارتن نهاجي بكار آني لشونا ترما داچکن خورو ترما بازنه داچکی هاتیه بکارانین جبر کو پیش داچکان تنجی داچکن خورو ده يعني ده حسبن يعني قصدامن پیش داچک جی وکی داچکن خورو ده حسبن جبوه چارچوبه خباتا ما تنای ناف بازنه داچکا ده بازنه داچک نج هیمانن که لیش دو هیمانان پیکته او هر دو هیمان جی هیمانک ده حسبن مخص البر زلالیه که نشان بدم نهار يعني جبو داچکن دو همان وکی جره بده و گلکن وکی وا سه تیگین هنه یک جه داچکن خورو یک جه بازن داچک یک جه دور داچک ل داچکن خورو ما دسپک دجی نشان دا پیش داچک تنیج که ناف دا جبو زلال کرنه ما هول دا کو ناوکی جدا ببجیرن ج براستید نبرا بازن داچک دور داچک ده بازن داچک بهتر بربلاوه جبوه ما او بجارت جبوه خبات تافا نهاجی جبو روشا تیرکرا داچکی دقادا لکولینه ده جخوا جهر چار ام بیجن جو کورپوسا ما هن نمونه هاتنا بجارتن سامیتان داچکن خورو هنک جوان جدو هیمانان پیک هاتنه جپیش داچک پاش داچکن او هر دو هیمان بجده دگرنا وفا داچک روش و پوزیسیونا نافدیری دیار دکن لوی داری سامیتان يعني داچک هم روشا نافدیری هم پوزیسیونا نافدیری لمیناکن کو مبجارتنه هنکی تبله هویه در تخن يعني ناکوکی ایدی چیتکن سرورت اورنک گوتیک وما بيوا داچکی نای پارچه کرن و بتوایی وکی هیمان کهبو که به بری به تگریدان لور میناکن کو وکی میناکا نافبوری جی بناف تیر کرده به برک هیا دیسا يعني وکی پرزگریک درکتی پیشیما شیخ موس اصلا بجند اساس خود ناف جیناف هوال ناف لیکر هو کرن پیش داچک آن پاش داچک آن هر دویان دگرن و دبن تیر کرن داچکی حسين محمد قوتي داچك وتمام كر بهبره دبن كومكا داچك نهاجي جبو زلال کرنا خباتي هن ميناك روكلادن شخوما چند ميناك دانا ده هر دو ميناكين دسبكي ده هم شروبه هات نكرن لسه ميناكين دن او تاني
وەکی نیشاندان یعنی ڕەوشن vî awayî êdî kurmancî de derdkevin. Yek, di nava koma jinên ku li ser Ehmedê Xanî digiriyan de Şenga Celalî jî digiriya. Heke mirov hêmanên hevoka naborî dahorîne dê ev encam derkeve. Kirde Şenga Celalî pêveber digiriya negerguhêz têrker di nava jinên ku li ser Ehmedê Xanî digiriyan de. Yani têrkera hevokê êdî yani ji xwe cih diyar kiriye di nava filan kesan de. Lê çawa şîroveya û karê ku wa jina dikir di nava têrkerê de hatiye kirin ev hinekî bi em bêjin bi berhemên rêzmaniyên ên derbasbûyî re wekî nakokiyekê derdikeve pêşiya me. Melvir hinekî behs me şîrove jî kiriye me gotiye Şenga Celalî digiriya her wiha jinên di nav komê de jî. Yani di vê hevokê de du kirde hene her du jî pêvebera wan girî ne. Têrkera hevokê ya daçekî û li gor qaliba hevoka kurmancî pêwîst e di çarçoveya destnîşankirina cih tenê de be. Ne ku hevokeke temam di nava têrkerê ango hêmana alîkar de be. Yani heke mirov li di nava jinên yani têrkera daçekî binêre di nava jinên ku li ser Ehmedê Xanî digiriyan de mirov di vê di navbera yani ev baznedaçeka ku niha medaniya pêşiya xwe û peyvên di hundireyê de mirov hem kirdekî dibîne hem pêveberekî dibîne hem hoker dibîne. Ji bo wê qalibên yani têrkera daçekî bi xwe ev komaha hemê çi îfade dike ji me re? Hezar tişt ketiye hundireyê de û qalibekî vî awayî kurmancî de em nû dibihîzin, nû li ber guhê me dikeve. Mînaka duyan her sêyan jê hez nedikir lê belê dîsa jî ji ber bela wî wê şevê di nava vê mija dinya girtibû da ew qas zehmetî dikişandin. Kirde ji xwe her sêyan pêveber dikişand bire ser zehmetî têrkera daçekî di nava vê mija dinya girtibû da. Dîsa hokere û şîroveya mijê ye mija dinya girtibû da dîsa lêkera kişandî girtin û ji xwe bû çîrokî jî hatiye bikaranîn êdî ev têrkera han çi îfade dike wekî em bêjin pirsgirêk derketiye. Têrkera hevokê cih di hevokê de diyar kiriye lê dîsa jî di nav baznedaçekê de mirov hevokeke temam dibîne mija dinya girtibû. Dîsa mij kirde dinya bire ser û girtibû pêveber yanî di nava têrkera hevokê de hevokeke temam peyda bûye. Wê demê ev têrker wekî koma daçekî çi dide xuya kirin? û çend mînakên din jî hene. Gelî cemaetê bibûrin ez taze bi karwanê ku ji Urmiyê tê gihiştim re tê re gihiştim min milvir şaşî kiriye. Gelî cemaetê bibûrin ez taze bi karwanê ku ji Urmiyê tê re gihiştim min hinek şalên nû ji wir anî. Mînaka din Xwedê Teala di Qur'ana xwe ya pîroz da ji wan re bi ser qeteka ku hebên teneyî ji hevdû diqetîne ve dibêje qetek. 5. Xaliyên metre û nîvekê dirêj ew qas jî pehin di nava mista destê mirovî ya dihat girtin da bi cih dibûn. Dîsa heman rewş derbas bû. Encam. Min şîroveya yani min bêhtirî xwe parçekirina rêzimanî di du mînaka tenê de nîşanda. Her sê mînakên borî dişibin mînakên berî xwe ji bo wê zêde şîrove li ser wan nehat kirin ji bo demê jî niha jî encam. Di çend mînakên naborî de têrkera daçekî hat nîşankirin di hemû mînakan de pêveberek ji bilî pêvebera bingehîn di nav têrkera daçekî de hatiye bicihkirin. Do di sed rûpelên destpêkê yên her du romanan de mînakên girêdayî mijara me pir hin dikin. Ev jî diyar e ku di qalibê hevoka kurmancî de mînakên vî awayî zû bi zû nakevin ser ziman ango nayên bikaranî. Şûna zêm sê min daniye 4 avakirina qalibên bi vî awayî li gor tê xuyakirin ji bo xurtkirina hevokan e. Ji bo kurtkirina hevokan e. Yani ji bo ku hevok ser hev de were heta ji edîtor tê yan jî ji nivîskar bo xwe tê hevokê dixin hundirê hev de ji bo ku
ام بيجن فكرة يعني رامانك بدن مروف قالك هيمانا تبلهف دكن بينج آواكرني نو دبيوان دن نمينا هبوكو كومانا جبركو كوم آنجي هبوك جقلك جورين بيجي عن بيكتي آواكرنا نلقور قالب زمان بأو آواكرن زراري دقينا زمان از جارك دن بخوينم جبركو انجام براسي جرينج از ببيجن بي جبوش من اف قوتيا آواكرني نو دبيوان دا نمينا هاوكو كومان يعني مروف قهرتنا كت شكت بيبه كده بيك بينه نوكي كوي مروف ده هاوك يانجي دو كومك كده بيك بينه جبركو كوم آنجي هاوك لجيجالك جورين بيجي عم بيكتين آواكرن نلقور قالبي زمان بأو آواكرن زراري دقينا زمان وكي دن انجام الشاشا مناكن ده هر دو رومانان ده وقاعدة ورقازين ده برهمين زماني ده نمينا هبن يعني مناكن ده سنشانتري جريا رقازين هبوكا كرمانجي در انجام مايا داوي نهاجي بستيا چافقانيان جبو بخباتي حفت چافقاني ششوان وكي كربوس ويك جي چافقاني جبوكو تير کرن يعني وقدياموس gelek spas gule malata va dest xoş xebateke têra xwezelal e ez niha vê ra diwestînim ez ê paşê veger bi ser encamê te ji ber ku tiştê ku ser encamê te divê ez bibêjim wê hebin saet xweş ev mijareke gelekî lazim e çima ji ber ku kesên ku mîna te bi zimên ve alaqadar dibin zanin divan bîsî salên dawîn de bi taybetî jî piştî ku de edebiyata Kurdî de bazara Kurdî de êdî dest pê kirin û berhemên zimanên biyanî werdigerîn Kurdî mecbûr bi zimanên biyanî hindek hevokên kompleks hene ku tercüman û wergerên me bi wan re rûberû dibin û dikevin navan nakokiyan nemazanin çawa wergerînên Kurdî çima ev pirsgirêj ku ma gelo Kurdî zimanekî ew qasî qels e na ji ber ku em dizanin ku di zimannasiyê de em qebûl nakin ku zimanek ji zimanekî din qestir ya ji xurttir be tenê em dikarin bibêjin ku zimanek ji zimanekî din bêtir ya ji kêmtir hatiye karanîn qada nivîsê de bîhtimaleke pir mezin rewşa Kurdî jî ew e ji ber ku pir nehatiye karanîn ev hevokên ku di zimanên mîna îngilîzî û fransî û erebî de em fêrî wan bûne em fêrî xwendina wan bûne di romanên yên klasîk de jî û yê îrowîn de jî lêt Kurdî de çima nabin ma gelo ew fikra ku tedî dersa hevoka kompleks de min gotibû ew fikra ku em dibêjin tişt û kes û bûyer û mekan di nava hevdû de ne û ev jî me mecbûr dike ku em hevokên kompleks ava bikin gelo Kurdî ne müsaît e ku em bikarin van hevokan ava bikin em nikarin tiştekî wiha bêjin ji ber ku her ziman kare vê bibêje lê hingê problema me çi ye problema me te xweş tespît kiriye te di xala pêncan û şeşan de di encama xwe de te bi zelalî danî te gotiye nel gorî risteyên rêzimanî ne ya jî piştî wê te gotiye yên ku nel gorî qaîdeyên zimanî hatibin dayîn zirarê digihînin zimanî ez ê ser van her du hevokan bisekirim ji ber ku problema te zelal e korpuseke te heye numuneyê te 10 bin an 5 bin ferq nake numuneyên te hene mînakên te hene ew muhîm ji me re Pelê pêşî jî bigirî tu ji 5 romanên cuda cuda jî bînî ev numune hene û em dizanin ku ev mînak di romanên Kurdî yên din de jî hene em ji wê bawer dikin yani korpusa te me qane dike ser çawa me ev fam kir lê tu li min negirî nirxandina te ya ku dibêje zirarê digihîne zimanî li cem min dibe cihê pirsgirêkê çima ji ber ku ez İbrahim Seydo tu Gule Hesen em kîne ku em dikarin wê tespîtê bikin wê çavderiyê bikin gelo çi zirarê digihîne zimanî em ziman nasin lê ji bîr neke ez dersê xwe de tin dibêjim ez weke pêşniyar ji hevala xwe re dibêjim em ziman nasin em tenê karin nîşan bidin kabê zimanê Kurdî de çi rewş heye ji ber çi heye ber bi çi ve diçe xelas em nikarin hukm deynin ser wê ji ber ku tişta ku em hukm deynin pêncî salên din dikare bibe qaîde û xelk bibêjin wela rojekê İbrahim Seydo ya ji Gule Hesen wiha gotibû li dijî vê derketibû lê bina vayro bû qaîde tu zanî gava ku Albert Camus yani Albert Camus wek gelek kesên din dibêjin
romana xwe ya bi navê biyanî nivîsand bi karanîna lêkerên dema bihûrî ya nêzik nivîsand. Wê dewrê xelkê henekê xwe pê kir. Kişa got ev ya çi dike? Tiştekî wiha dikare zerarê bikîne zimanê me. Zimanê me fêrî dema bihûrî ya têdeyî bûye. Lê çi bû? 5 sal ser çapkirina wê romanê re çû, îroj hemû romanên Fransî bi wê dema bihûrî ya ku Albert Camus bi karanî bû, wê demê ve tê nivîsand. Êdî xelk tu zanî henekê xwe bikê dikin. Henekê xwe bi wan ziman nasan dikin, yê ku 5 sal berê henekê xwe Albert Camus kiribû. Ji ber wê em tenê karin rewşa zimanî nîşan bidin. Em nikarin hukm deynin. Îja madem min ev got îja divê tiştekî din ji heş tara bêjin. Tiştek te kiriye pir baş e. Te problemeke gelekî balkêş dîtiye, tu dixwazî balê bikişîne ser. Nimuneyên ku yani mînakên ku te nîşan dane, ê ku em di zimannasiyê de ji wan re dibêjin daçekên tabii jê re gotiye bazinî ya jî em bêjin di zimannasiya Ewropî de jê re dibêjin stil kompleksiyum ew aynı tişte yani pêş daçek heye paş daçek heye daçekên em bêjin dualî ne. Serçava bi Kurdî çend daçekên wiha hene di pêşkeşiya xebata xwe de destpêka wê de tu nîşanî me bidî ku bi Kurdî di destpêkê de giştî çar daçek hene L, B, J, D. Ji van daçekan B, J û D daçekên bazinî ya jî bazineyî didin avakirin weke J, R, J, V, D, R, D, D, B, R, B, V daçekên wiha ava dikin. Ev daçek herçend bi komên navan yên besît tên avakirin nabin pirsgirêk, wek mesela ez bi gulê re çûm sînemayê. Nabin pirsgirêk, lê belê gava ku ez bibêjim ez bi gulê ya ku min dol û sûkê dîtibû re çûm sînemayê, gava ku lêkerek jî tevlê bibe. û ev daçek, koma daçekî gava ku pir dirêj bibe û gelek alavên din tevlê bibîne, ji bo têgihîştina wateyî dikare tevliheviyan derxe ku berê jî hin lêkolîneran bal kişandiye ser. Mesela yek ji wan jî ez bûm min xebata xwe de pêşkêş kiribû, min gotibû ev dikevin beşê relatîfan û di relatîfan de dikarin wateya tevliheviyê yani tevliheviya wateyî bidin peyda kirin. Ji ber wê ye ku carna mirov hevoka destpêka hevokê dikare ji bîr bike û min çareyek jê re dîtibû, min gotibû çareya wê ew e ku ew tişta ku tu jê re dibêjî nel gorî esasê zimêne, zimanê Kurdî formula wê dîtiye dibêje ez bi gulê re çûm sînemayê pêşî bi gulê re xelat dike ya ku min dol û sûkê dîtibû. Ya jî ez û gulê çûn sînemayê bînok guleya ku doh min li sûkê dîtibû. Bi vî awayî wê dike du parçe û xwe jê xelas dike. Yani ew yek ji rêyên çareseriyê bû ku me pêşniyar kiribû tu dikarî bala xwe bidî wê jî û heta piştî min dît ku Ergîn Öpengîn jî di gotareke xwe de wî jî aynî mijar destnîşan kiribû. Yani di van 5 ya jî 10 salên dawîn de êdî nava zimannasên Kurd de ev mijar bûye cihê minaqeşeyî. Divê tu balê bikişînî ser wê mînakê te pir baş in, milcem xwe nivîsandine û mînak mesela mînaka Jan Dost a ku dibêje di nava jinên ku li ser Ehmedê Xanî digiriyan de. Karîbû li gorî formula ku me dîtibû pir bêsanî bigotaya ez di nava wan jinan de rûniştim yên ku li ser Ehmedê Xanî digiriyan. Ya jî ez di nava jinên wiha de rûniştim ku li ser Ehmedê Xanî digiriyan. Ya jî xwe bikire du parçe. Ez di nava hin jinan de rûniştim. Ew jin yên ku ser Ehmedê Xanî digiriyan. Yani mirov dikare gelek formûlan wê nêzîkî qalibê zimanê Kurdî yê wiha bike ku em fêrî wan bûne. Binêre min aynî heva ku karanî. Qalibê zimanê Kurdî yê wiha bike ku em fêrî wan bûne. Min karî bigote nêzîkî qalibê zimanê Kurdî yê ku em fêrî wan bûne bike. Min wira de gotibû, min gumanê de gotiye gava ku du lêkertên cem hevdû pirsgirêkek peyda dibe. Ev pirsgirêk pirsgirêka wateyî ye. Ji ber wê ye ku çareya wê ew e ku rengdêra eşarkî ku em jê dibêjin wiha ya ji wanî jinên wanî jinên wiha ku dikare alîkariya zelaliya wateyê bike. Min gumanê de li destnîşan kiribû paşê min di zanîngeha Kurdiya online de jî xebata wê biçekî pirfirehtir kiribû pêşkêş kiribû. Yani ev pirsgirêk ji bo çi ez bêtir ser dipê biçima ev pirsgirêk pir girîng e ev yek. Bijî te pirsgirêkek baş te fikiriye. Du korpûseke te heye
از مناقشه کورپوس ناکن جبر کورپوس هندک جیبه پر بجی فرق ناکه جبر کورپوس گری گرینگه و چالاکه سه از دخوازم تو پیچه کی بهتر لسر میناکن خواه شروع و نرخاندنا بکه او جی بلکیش بردمه تخوب سینور کر بله مامست چار تو چاره اویجی کاریبی پیشکش بکی جبر که از دزانم که ایروش ده نوا ادبیاتا کردی یعنی ویسکی ده گلک نمونهین alternatیف شی هنه میناکن alternatیف شی هنه تو بکاری چند میناکن alternatیف شی پیدا بکی ده جبو که تو هیپوتزا خواه یا چاره سریه جی خورتر بکی ده آلیته بکه یعنی گوری من بالکشه پیچه که زیده تر میناکن نشان بده پیچه که زیده تر وان میناکن شروع بکه و میناکن دجبر ین چاره سریه جی تبینی دا که ام بهتر قانه ببین لی پروبلماتیکه که پر باشه از تنه وکه نرخاندنا داوین دخوازم بالاتا بکشینم سر کو اف هبوک جبر اختیاجه بکتن جبر که زمان کردی ایدی دبه زمان بکاراینا نویسه و گلک ورگرتن کرن و گلک نویسکارن وها پیدا بونه که به زمان اوروپی دزانن یا جی به زمان ندم و خوندن خود کنه بنابراین دیسا من عین جلب بکارانی مگوش گلک نویسکارن وها پیدا بونه که به زمان اوروپی دزانن مکاری بگوتا گلک نویسکارن که به زمان اوروپی دزانن پیدا بونه یعنی مجی کاری بو باره هبوکا خود گرانتر بکره لی از دخوازم بالاتا بکشیم سر وی بکارانی گاوا که تا افش روشان نو شروع وکش بکر تبخو گوت که اف روشا که نویه ام فیر نبونه وان کردی ده ببینن دوید که نرخاندنه که بکی که کسین پی تجی بکارن جوی نرخاندنه تا استفاده بکن دوید تو ببیش که کردی به پیش دکبه کردی ده همو قادان ده تیب کارانین ده قادا لکورینه ده قادا نویسه ده کردی ده به آلاوا ورگرا ادبیاتا جهانی ایدی پیدویه که هفوکن کمپلکس و هفوکن که آگاهی زیده تر تیده هفن دنوا کردی ده بین بکارانین اف جی نویسکاران روزنامه‌گران و ورگران برگوه و دبه که قالبین وها بکاربینن که ام فیری وان نبونه لی گلو اوید کردی در رونه آن رونه ام نزانن لی ام دزانن که جنوها و نیقاش بتر هیا کردی زمان کردی بتایبتی زراوه کرمانجی لجم خواه فرموله که وها چه کریه هن هبوکین و هنه آوای میناکین دگبر یک نویسکارن دن بکاران نیم بکارن نشان بدن که وها نشانی مده که اف هبوک بهتر تیم فهم کرن هنگه مروف تید گیشه که اف بهتر نیزی که هبوکین فیل بوینه لی هبوکین دین یک باندورا ورگرل سر هیا جوه فدینه که تو کاری ببیجی باندورا ورگرل سر هیا یعنی د منتالیتا یا بنهشی آواکرنا و هبوکی ده ناسکرنا زمانه که بیانی هیا که ترکیه، عربیه، انگلیزیه، فارسیه یا جی فرانسیه بهتر جوان زمانم تی هبوکینه وها بنویسکارین مددن آواکرن که ام دو کرمانجیه ده فریوان نبونه اگر تو بکاری باله بکشینه سر وی گوهرینا قادا کردی وی پیدویا که لازمه جبروی تکرن لی بله چالاکیه که جبو آواکرنا و تبرزترین انجام نوهاتی ده که جهینی قاشنه ویا زمان ماسین کرد جی بحثا وان کریه هن نویسکاران وها بکاران نوه که جان دوست ویندن هن نویسکاران ده جهان وانج وها بکاران نوه وها دیار ده که اف قالبه که وهایه که دید کردی ده گلکی بینی قاش کردن لی قالبان نزیک زمان کردی هیا لی چالاکیه ورگره جی وان جلب هبوکن جهینی قاشی هجمارا وان جمع زیده دکن سبروجه بلکی مروف بکاره نرخاندنه جداتر بکه لی ایروش تنه هم دکارم و چاردریه بکن که ایروش جهینی قاشه یعنی تنه مخواست بالاتا بکشیم سر که گاوا که تو پروبلمه که نو وکه فنومن دست نشان دکی گلکی به تدبیر نرخاندنه بکه ترکو او فنومنا که ازو تو بعض دکن 5 سال شده دکاره به قاعده قاعده جهبه وكذب قاعده جبركو بنرى الشوال دجي او د ودا دسكنم د ورا دسكنم هر درجه بيجم لاستم بالتدبير از دزانم كو ده سال شون ده كاربه بقاعده لا ازانم كو ديناميكا زماني غير بردقدكو او بقاعده جبركو دبي نبا قاعده لغوري هيبوتيزي زماني دبي نبا قاعده لهجر حمو كسب كاربين حمو زمان ناس كاربين وقت سازيا زماني كردي يا روجاواجي بكاربينه احتمال هي
مداخلەیەک یعنی داروینیزمەکە زمانناسیە بێکردن ji ber wê divê îroj ez rexneya xwe bikim ji ber ku 10 sal çûn de ez ê nikarim vê rexneyê bikim dê bibe qeîde ji ber wê yani ev numuneya ku min te hêvî dikim ku bi kêrî te were ez baş bawerim ku gelek hevalê me dê ji vê mijarê fehm nekin ji ber wê ez pêşniyarek din hevala xwe bikim bi destûra te gava ku destpêkê de te behsa vê qalibê kir piçekî zêdetir behs bike بله مامۆستا ne mecburî ille ji korpisa xwe ve mîna bînî piçekî bêtir behs bike bêje bi Kurdî wiha dibe wiha dibe wiha dibe daçek hene wiha dibin wiha dibin wiha dibin û êdî bi karayîna Kurdî berfirehtir bûye lazimî heye pêdivî heye ku hevokên vî awayî jî peyda dibin û jî tu numuneya karî ji bo ku kesê ku bixwîne ne zimannasekî wiha be ku bi van celev hevokan alaqedar bûbe lê dîsa jî bikare defam bike باشە مامۆستا hêvî dikim nirxandinê min bi kêrî te werin gulê مامۆستا gelekî baş bûn spas gelek spas rastî ji bo gumanê yani hinekî min xwe di çar berhema tenê de asê kir ew jî şaşiya min bû pêwîst ez lê vegerim ji bo têbîniya jî min hemû cem xwe nivîsîn ez ê yekî lê vegerim مامۆستا min xwest ez tiştekî bibêjim bi rastî ev jî demek divê heta ku mirov bikare tiştekî wiha pêşkêş bike mesela me çend berhem xwendine mesela di pirtûkên seta Helîm Yûsef bi tevahî mamoste min hemû xwendiye min mînakek vî awayî nedîtiye di kurmancî de yani di romanên Helîm Yûsef de gelek roman çîrok li cem min hene qalibên vî awayî kurmancî de li cem hin kesan bi taybet peyda dibin mesela Abdullah Keskîn heye edîtorê Mîrnameyê çin nivîsawî min xwendiye mamoste min çend mînakê vî awayî dîtine yani çi ku wî edîtoryayê kiriye mînakê vî awayî peyda bûne li cem Bahoz Baran edîtorê Termê ev berhema kunû derketiye heman tişt dubare bûye ji bo wê yani jandost ji Rojavayê û Abdullah Keskîn ji Bakur e yani nivîskar bixwe ji vê derê ye û edîtor ji Bakur e ji bo wê ez zimam heyîr yani mirov dikare ji bo dema pêş hevrûkirinekê di nav nivîsên Rojava û nivîsên em bêjin kurmancên Bakur de bike yani formên bi vî awayî hinekî di nav nivîsên em bêjin aliyê Bakur de derdikevin mirov dikare dema pêş tiştekî wiha bike براستی هنک ازلید میدن خبات گرانه و دم جرد بی یعنی مجیک والا جرد بی جبوی مخص از بتجی بشی ورم یعنی شخوا تشتري يقولوا أسباب فكرهم وأزي جبوا دما بيش خشبوي أما ده بكم جلي يعني أديتور جاليكية ونفيسكار جاليكية قالوا وأنجامك باش بخربيني هكا مربلي كلنا قبلوا دستبك يعني كذا كسرت شيء وها بدي. بابتك بالكش من فهم كل كتير بحسابي بكيش بروي من اف دوسير برتفكر تدبينين وهلا بله مامست ابحر قباكو السربي بجال الخبتي محمود كوربساكم بكارانيا رومان كرديه باكوري يعني نعم طيب كوربسا حليم يوسف جنجا من هي بتايبتي صوبارتو جنجا من هي شان دي سيرشنا بو كيوين دان بلكي تلاينه بو ازيو اشترى بشينم جبول فيلي كلنا وفيكو ثلاثه كارب كري تورا مثلا رومانا محمود بخشیا گفت که دونوی همال ده بو که بنره چی دی بیجه بنره دی بیجه تشتی کو بکاری با چمه خرزان د تسبیکا بهاری دا بدا سکناندون تو نبو ام وی بکاری با ام وی دبوکی نینه براست البته ام وی دیسا جوی پدوی پیدا دکن یعنی پدوی به هیک توش نابه بیجم ایجا او تثبیتات گله کی بالکشه او چاودریات کو دی بیجه کو د romanên ya jî nivîsandinên Kurdên Rojava de kêmtir e di Kurdên Bakurî de zêdetir xuya dibe. O gelekî baş tu vê pirsê bikî û tu bikarî numuneyên nivîskarên Bakurî û yên Rojavayî jî weke korpus bikar bînî dikare xebata te berfirehtir bike. Wext heye ser bixebite tu bikarî gelek tiştan peyda bike. Ez ê ji korpusên li cem xweştara bişînim ji bo ku tu bikarî têde lê bigerî min gelek tiştên wiha peyda kirine ew di re û di de يجب بذا وبره شيء مديتنا من وكا بردوامية خبطة رولاتيفي أو وكا بابتك
اجبر كل رولاتيف نتني او كبدا شكاتي شكل لي وك بابتك رولاتيف فرجي من او ديار كل من زوان نمونه خوان ميناكي خو كشاش ترى بشين بلكي بكيري تورن الجوري من ابرساتا برسكه بالكيشه بكا شوبا باشە بلكو اجد بوي باوريه دما كو كردين باكوري بيتر فان جلب هبو كان بكارتين كي تو بكاري تشتنا خرطر جدرخ بەێ مامۆستا يعني لێ اور مدك بتشبه li vir çihê mamoste mesela niha xebatên yani heke ez bixwazim nivîskarên rojava mesela jandost heye û Helîmî Yûsuf heye kesên ku bêtir berhemên wan hal cem me hene her du jî ji rojava ne lê di berhemên jandost de em qalibên vî awayî dibînin nizanim sûcê edîtor e em nizanim yani نا ازانم از خباتا اديتورا الناس دكم ازانم بريز عبد الله كسكيجي تشوا خبتها هاي مشي هي او قسم مداخله زمن ناكه ننتج عليه رزماني بس راس دكلي او قسم مداخله زمن ناكه ترجاني بسكرانه بله يا جان دوست شو هذا كان ناس كرناوي يا زمان جدا قالوا في والده وقت مثلا زانم كو جان دوست بعربي وفارسي زانه مثلا قالوا في والده ابي باندور الفيديكا امي قباكم بيتر نمونه ام بنر ام دكارن و پیدا بكن اللي وقتكم قلت باندورا كوي يا زمان جوي زمانيتي اديتوري عبد الله كسكينه يا جوي زمانيتي كو كردن باكوري كارتين اريج برا فور قالكي پیدا دبي براسيل ور بركو جاندوس كردن باكوري پردخوينه اره برا الرومانا بنر الرومانا مدجي ابجلب هبوك جاندوس كاراينه ديامدج يعني بركو بدوره غافاكو سر لطيفه از خل خم كرتما غافاكو بخبتي غافاكو مفهم كربه شي ام كتنا نافا افكرنا فورمه كجدا هاد بيرامكو رومانا مدجي هي از بغير رومانا خو البت غافاكو مروف رومانا كتنيسينا مروف بيكلي بفكره مروف تنيسينا غافاكو مروف دي بزمان ناس مروف ادي بتشعر كدل زمان دنا اما جبت طبي انه غافاكو از ديلا فيغارو جنوب تشابكم ازيوان هيبوكي حموس ترى راسكم ليه از دزانمكم الجمع حمويا نايش بركم ليه نافكر تن احتياجها ما هي بيديفيا ما هي تشتكي ببيجن زمانه ما يكون فيري ويبونه تيرا مناكه مجبور ام قالبنا نو زمان ندن ورد قرين والجمع خوتشي اجا او تثبيت تاع كردن باكور وكردن روجافا جبو من قال لك بالكشه كتب مينا كان اثبات بكي ازينو دوري بدم ما مستبشير ملا ما مستكرم بك فرمو ما مستبشير تدست خراكريه بلكي انترنت طبعا نباشوه كرم بك تذكري جانا روجافات درنك او تلاميذ سري ترت الدرنك دشوتين بجراشان لي نظام كارب خبي ده بقينا ما مستوى لا اشترى الشينم لي خويا ناقجته اذا انا بقول بارجي هات سري ما قولي تي فيداته اره تل روجافات تبلي دغني تم انترنت تاوان خطاوان نبر باشه ها ولا هاتو تشوف وي من بشاشيك ما مستوى بيل دكريت تو هاتو تشوف ما مستوى شي تذكري دي سبكي كلمه اخرى حتى ما مستبشير تي مخصص شكل اشترى بجمام نها هفوكين بفي واي نزانم في داوي بشيكم دس بيلي كوليني كر ازولو بهتر بالا خود دم يعني تيد اخذ در دورا من از بالا خود دم هفوكين بفي واي قباد كسك مثلا اشتركت كتشتكي بيجي باش دا تشيكي تافيجنجي يعني باش داچك اديتافيجن هافوق دچه وهي دچه يعني از غاواز گهدار دكم انسانك هيا من جني نهايوي جمني خزايد اشتغلي از بالا خود دمه باش داچك تا وبالتنا مينا كاوي بداش بركه مهمه من بلديتيه مينا كاوي راسته بتايبتي كسين خونده في اف ميل اف تندانس الجمعان هي جبركو دزانونكو نكارن دايا باشين دايا باشين رايا باشين كاربين درجه برده اريد دسكنين راست او تو بنفسنا برباشا وتثبيتك باشا لازم اجمعها ويا ما بشير ملهات ما مستكرمك بار باش سر شاوا سر سرا سپاس ساعت خوش
مامۆستا گولێ بڕاستی مژارەکە گەلێکی گرنگ بە تایبەت لە دەربارەی هەڤۆکسازیێ دێ ئەس خۆ مامۆستا ئەس تەبلیتە نابم کۆتە دەبێژێ کە ئەم گەرەکێ ئەم هەنێکی ئەم تەنێ ئەم ڕەوچێ بدە زەلال بکەن بەلکی داهاتوویە دە ئەف تشتێک کۆ ئیرۆ ئەم دەفداوێژێنێ سبە ببە قاعیدە ئەگەر ئەمڕێ لە پێشاوان کەسێن ولۆ بەکن بڕاستی ببەک و میزێنا زمانی کوردی پشتی چەند ساڵان تەبدە خراب ببە يعني تهلكا حريمة زين نسبتي زمانا باوريا مد قالب برينا يعني برينا قالبين كو مروبز هبوكي دبكو فرهنگ بلكي او باندورا وزياده لسر زمانا تنب مرا كارب هدي بيواجوين كو بين وزمان بزمان پروردي مرا كارش عاليه فرهنگ سازيه دي زمان زلال پاقش بك بس ده هبوك سازيه دي باوريا مد تهلكا گلكي مزنه هجاي كو مرو لسر في بابتي گلكي راوست بتایبەت ئەو کەسێن وەک ئانەتە ئانی زمان ئەو کەسێن گۆ ئەو وەرگەرێ دکن یانژی زانستاوانە خوێندناوان ینی حەزرێوان بێتر دەربارەی زمانên سەردەست de کەتن بن باندۆرا زمانê سەردەست wê rewşa avakirina wê hevokê jî dixin nav zimanê Kurdî di baweriya min dişxwe wek her du nimûne ku ji wan romanan anîn gelekê wilo pirin ev nimûnê wilo dema mero dixwîne bi rastî êş dike bi serê me mera nikare bixwîne wê xwendina hanê min dixwast ez hêna bibêjim ku hêjayî kesên têkildarî vê pirsahanê mero baş li ser rawiste ku mero mecalê nede vê şêwazê şaş goteka bi nav nêje û edebiyata Kurdî de min dixwast ez bo dilvîn jî tişt nabêjim nizam ew derfet çê nebû كلامك وكل فيديو كوره ما مستاهل بالكم وكل فيديو تبت البينج بكره باش يجيب بدلك جبو دلفين جي شخوا اوك سحرداري بو هنكي ديروكا سحرداريه ديروكا وي هنكي بشون دفقر يا كا سحرداري جي كيزان سردمين هاتيه وك دوكومنت هاتيه نيفيساندين سردمين سومريا دي كيجان قوناغي دي وك درگه يعني درباسي وينا ببا بيشيد ورد وي باش بايا شخوا هلوستي اولانجي اول نسبتي اولانجي شخوا عمليه نرد التوراه ديجي القران ديجي انجيل ديجي بحثا او سحرداريه برهاتي كرن نسبتي كرداجي او مجوس بحثا او ماجيكر يونانيا شخوا زرادشتي او تهمبار دكرن كو زرادشت كسكي سحرداري جبرغو د اليويني فلسفي د افاكرنا سرودن خده براسي وك سحرداريه كي نسبتي يونانيا كوليد نارين چاوا كسكي ولو زانا د چيكرنا فلسفه دو يانجي د پندو شيرته وينا د او ناوي سحر ماجيك لكن عربي شو حتى انا جي يخلك ايراني روش كردار يانج فرسير بيجن مجوس مجاركه ديجي كوينا د درباري چما جن بتايبت هاتي تهم باركرين كو آليه سحرداريه قالوا بر بابك سالاريه يانجي وجن تايبت منديه نويني هنري يعني او جهشتني نويني هنر مندي برن اف بابتانا قولوا السربسه كنيا باش با سلاف وريس جارك دين شواخش كل اكسباس ما مستجبو بشتريات تجبو فكرين جرامبها البت مناقشات دي هر هبن يعني مخابن ام دزانن كود نوا قادا زمانه كردي ده تشتن هنا نش قوتا منو تاك امرل برام بگرن و تو بخوجي دبيني يعني تجمش يتر دزاني قادا زمانه كردي ده ادي هن تشتن تم بكارانين جانا جو جينيكي مروف جيد شال مروف لكار تشتكي بك جبركو ام دزانن كو ادي هيا وجا يكجم مدبينا اشتد بينا وكارتينا وادي بلاغ دبا ودبا قايده لي جبركم مروف نزانه طبعا ازو تو ام دزانن كو اف بكارانين دينا بقاعده ليه ايدي ام جترسان بتدبير دبي جبركم والله ما ازنا يعني ام نكارن ببن اصلا لبيشاوان شخوا اف مجال فكري يعني اف درفت اف زمينه هاني فكريه بس جبو كسين تكلدار آليه زانستي دج آليه رزماني ده جرك راس وك انا تجمع مسجلير قلت راس يعني ام بدن خياني كرين راس ابي اجمت اللي تشتي بكن يعني بيجن بكردي بيتر وهاتي بكارانين كرد فيري ويا بونه وقت شروك لخد دبكيجي نيسكيجي بيتر ديفورمي بكارتينين وجا بشتي
forma nivîskî ya pêşketî ya ku ser hatiyê xebitandin çûka xwanêzîkî wê bike wateya wê jî ew qas baştir tê famkirin. Ez barim bivî awayî gulê bêtir dikare formula baş dest nîşan bike. Lê ez ê tiştekî dir jî hat bîra me ez dixwazim bala gulê bikişînim ser gulê tu dikarî mikrofona xwe vekişî xut bû dîsa vekeriya terminolojiya te gulê tamam ez û tu em jê fan dikin. Mamoste Beşîr dikarî jê fan bike. Lê her kesê ku lêkolîna te bixwîne wiha bike ku ne tenê civata zanistan lêkolîna te bixwîne. Terminolojiya xwe bi me bide famkirin. Tamam. Têrker çi ye? Daçek çi ye? Numuneya wê bide bijêre notê be jî filan bivan wiha eşkere bike ji bo kesê ku piçekî hayî zimên hebe bikare bi rehatî ji terminolojiyê ji wan peyvên ku tu bikartînî ji wan peyvan fan bike. Ez bawerim ji bo têgihiştina baş e xebateke pir balkêş e gulê ez bi kêfxweşî bende me ez ê ew tiştên cem xwe jî ji te re bişînim ji bo ku alî te bike baş e. Başa mamoste spas. Başin hevalên hêja gelek spas ji bo beşdariya we kesên ku dixwazin lêkolînan pêşniyar bikin û pêşkêş bikin ew kes dikarin heta hefteya bê ew bi xwe jî bikarin êdî mijara ji min re bişînin da ku em jî ji wan re veqetînin û ji bo wan civîneke din deynin. Baş e niha demawa hemûya bimîne xweş ji xwe em ê paşê vîdeoyê weke lînka wê bişînin ser komê jî ji bo ku hevalê me bibînin bê em çawa münaqeşa wê dikin çawa rê bervevdû dixin çawa xebatên hevdû dinirxînin ji bo ku ew asta nîqaş li cem e piçekî bicî bibe ji ber ku gelek kes nêwerin hevdû rexne bikin êm hûn dibînin ez û gulê û mamoste Beşîr û dilbîn em servestî em hevdû rexne dikin dinirxînin jî û dilê me jî ji hevdû namîne. Divê civata me fêrî vê bibe. Hevalên hêja demawa hemûyan bimîne xweş gavê bi xatirê we şev baş.